Muri Zimbabwe urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwatangiye kumva ibirego by'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryareze rihinyuza amajwi yavuye mu itora rya perezida mu kwezi gushize. Abanyanigeriya bakuwe mu byabo n'imirwano hirimo inyeshyamba za Boko Haram bakomeje guhungira mu nkambi zicungwa n'igisirikari mu majyaruguru ashyirwa Burasirazuba bwa Nigeria. Abayobozi muri Espagne bavuze ko abimukira bogarije ari benshi inzitiro zitandukanya igihugu cya Espagne n'amajyaruguru ya Afurika ahitwa Kweta bavuye muri Maroc bagerageza kwinjira ku butaka bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yavuze ko igihugu cye gishaka kuzamura ubukungu binyuze mu bufatanye n'Ubushinwa. Ni mu rwego rwo gushakisha andi mahirwe kugabanya igihombo mu buhahirane. Naho abaturage bo mu mudugudu muto wo mu majyepfo ya Benin barahindura imyandamo biogaze, imvange y'imyuka yitwa mu Gifaransa methane na dioxyde de carbone, bakabibyaza inoti.